Kulukhuni kunzima-ke laphana-ke umcineka ongumhleli wempucuzeko ephawula ngokudlula kukaSicebi umfokaDlamini-ke laphana-ke inkosi yamaCukama. Uthi-ke ufonelwe uKhuzani ebusuku-ke laphana-ke okuKhuzani-ke bephuthuma endaweni-ke yesigameko. Ukhala ngokuthi-ke uKhuzani-ke ufike wa-check-a-ke isigameko wabona-ke ukuthi-ke iqhawe selilele-ke laphana-ke wase azisa-ke umcineka uthi umcineka akakwazanga ukukholwa, ucelile ukuthi-ke abambhekisise kahle-ke uSicebi mhlawumbe kungenzeka usaqulekile. UKhuzani waqinisekisa umfokaMpungose ukuthi cha usemboziwe nangoplastiki laba-ke okwazi ukuthi bayasetshenziswa uma-ke umuntu esedlulile-ke emhlabeni-ke njengoba-ke silwazi-ke udaba noma-ke kwaziwa lokho. Uthi umcineka akabange sakwazi ukulala emva kwalokho ubuthongo buvele baphela bathi nya. Uthi lento ayikhulumeki isidala. Sikhumbule uma sikhuluma ngomcineka sikhuluma ngomhleli wempucuzeko. Kule mpucuzeko futhi umqashile futhi yena-ke uSicebi umfokaDlamini-ke laphana-ke inkosi yamaCukama. Kufanele nayo-ke ibe khona-ke laphana-ke kulo mcimbi oyi-World Cup yomaskandi-ke laphana-ke. Asazi bafowethu uma konje kubuhlungu bafowethu, abantu bakhala left and right, isililo esigcwele ey'nkundleni zokuxhumana. Bayakhala abantu kunzima kakhulu. Lento ayikhulumeki bafowethu ukwedlula kwenkosi yamaCukama. Sikhuluma ngensizwa bingenakhombisa noma benganakho ukuthi khona umculo othile angazwani naye, bezwana nawo wonke umuntu ngendlela bekhululeke ngakhona. Ngokusho kwabanye abaculi la ey'nkundleni zokuxhumana bakuveza lokho ukuthi insizwa beyiphila nawo wonke umuntu. Bafowethu sithi dudu emndenini.